Anyang laki din! Bakit? Rumara kaon? Sa dinumanen ti papanam Pedring, adala man ti rabi iya. Ay kat mapanak agpadanom ijay taltalon ko bakit? Agpadanom ka manen? Nagpadanom ka manen idi na minsan ngal daw. Wen, Gina, bakit? Masapaw ti adu-adanaw ijay taltalonag. Tapno saan amamagaan? Kanayon kalakit din amapan agpadanom? Ang mga numalayusan di taltalunam. Ay, may mayat ki di ano malayaws. Tapno nabasa ti daga ken nalakang agbunga dagiti mulak. Makaamu ka, Pedring. Basta di ka unay agbayag iti taltalon, ta delikado dagiti ulag, ha? Awan ti rumbeng, pagdanagam, bakit? Apay nga rod anagimot ka iti tuwalya. Agdigos ka iti taltalon? Wan, ay uhusto ka, bakit? Agdigosak iji irigasyon no madamdama. Kasta ngagpaisaw. Apay day tatwalya nga imot mo, Pedring. Pag-ap ta diti karuutan, Rosana. Awan ka diti nakakita ken ka nga imay dito'y taltalon, Pedring. Ay, awan, Rosana. Naganaan nadak. Diyak kayat nga da makakita ka data. Rumbang laang. Maichismis talakit din no da makakita ka data dito'y taltalon. Amumat abalo ak itinabiyag. Ken si aasawa ka mat. Awan ti rumbeng nga pagdanagam, Rosana. Agtalinaed alimad ti relasyon ta. Pedring, Rosana, ay ayatan ka. Diyak kayat amapukaw kay tibiyag ko. bolero. No talaga nga'y ayatan na. Apay nga rod adi mo pala sinaan ni Gina nga asawam. Katdatan ti agden na. O, makitam? Sabali ti reaksyon mo iti imbaga. Saan aday tati pagsaritaan ta, Rosana? Oh my kaman, kiti. Ay, naunay ka. Agtutur ka mo't Ay, Pedring. Di ka lang makatuturan. Ipaidanak mo't laadagosan. Mailiwag naminin kan ka, Rosana. Ay na, nagbanglo ka talaga. Ay, na. Ay, makikiampi ka. Di mo unay, Pedring. Ay na. Nagkapwam, Pedring. Nagsapa ka mo tayo na masabat ka dito parangan. Ay kat napanak nagpadanom tatang. Anya, unak man no nagpadanom ka, hindi na minsan nga aldaw. Kurang jay danom ti taltalon ko, tatang. Iswa nagpadanumak man. Una yun day ta, Pedring. Kanayon kalaki din nga agpadanaw. Ang mga numalabas mo ti agpadanaw, kat malayos dagiti mulam. Anya laki din ni tatang. Pakibyangan na pailang ti panagpadanom ko. Mas daawak lang amay. Rinabi mapan ka agpadanaw. Nagagat kalauna yan. Agsapa mo tayo no agawid ka. Ay katuwan tatang. Agkagatak tapno saan kami agbisen kini Gina nga asawa. Apay ang nagjakit ka, Pedring, sa dino ti papanam. Mapanakaw ni Jitalon ko, bakit? Rinabi ka mo't na namapan iti talon mo. Aginana ka mo't Adupay, ti padanumak amulak, bakit? Saan pa analpas ti padanumak? Agpadanom ka manan. Wen, bakit? Adumot la ti maapit ko no kanayo nak ngagpadanaw. Mabalin mat nga agpadanom ka iti bigat. Aldaw wano malam. May mayat ti agpadanom iti rabi tanalamlami ti panawin, bakit? Saan ak unay amarigatan? Wan nga mapuyatan ka mo't lakay. Ayos lang, bakit? Kasta talaga. Ano sa kun ati mapuyatan, basta maasikaso ka na yung bagdag iti mulak. Oh, Rosana, ay ayatan ka unay-unay. Ay, ayatan ka mo't unay, Pedring. Nagbanglo ka man, Rosana. Ay na. Ay, dinak nga rod agkandita atani. Ay, Maria ka. Ay na. Nay, adda nagkarasakas iti san unay nga dayaw, Rosana. Ay na, ang mga noada tao, Pedring. Adda ka di tao dita. Awan mati sumungbat. Ang mga marabutit lang ti nagkarasakas, Rosana. Pedring. Ay,
ituloy takit din tararami din tarusana. Ay na di nakagkan dito ko nakmat. Maria kak Pedring. Ay na! Ay na. Nagapwam, pari Pidring. Nagsapa ka arimuara. Ay katuan pare Victor. Napanak nagpadanaw. Naglawagayam ti padpadano ma'am, pari Pidring. Iso na lang tanasamak di talon mo. Amangan no pagbalayan ti uleg. Saan mo't anasamag di talon ko, pare Victor? Kanayon ko mo't adalusan na. Uray ka na yun adalusam ti talon mo. Nalakalatangag tubo ti ruot. Mayat apagiwaywayan iti kalding. Tanaraber di ruot na. Aha. Bilibaken ka pari Pidring. Nagaget ka mapan iti talon mo. Nga uray no rabiin. Ay talaga kasta, pare Victor. Naskan niya gagatak, tapno adunto ti maapit kaw. Kaya't ka kumatuladen. Tapno adumat ti maapit ko. Ngem saanen. Tuladan naglata tapno adunto mo ti maapit mo, pare Victor. Saanen, pari Pidring? Amangan no makaapit ak tulaang iti sakit tinakam. Anya? Apay, Pedring. Anya ti aramidam ijay talon mo. Rinabi ka arumwar. Agpadpadanumak, nanang. Apay, saan pa'y analpas ti panagpadanom mo? Ay, saan pa, nanang? Nalawa pa di padpadanumak atalon ko. Nalabos mo't daytan a kinagagat mo, Pedring. Kasla di ka mabambanog. Anya, laki din ni nanang. Dilawin nyo man ang tararamidag. Mas daawak lang nga may nanak ko. Mabalin kamot nga agpadanom iti bigat wenno aldaw. May mayat tirabi, tanalamiis, nanang. Didak ka di pakatanagan, tamok tararamidag. Agina kamot Pedring. Kumut-kutong kan gapo iti kanayon mo apa nagpadpadanom. Napigsa ti bagik, nanang. Awan ti rumbag nga pagdanagan yaw. Lakay. Uy, lakay. Ara ko panakman mo't Kakaiso na saan ka pa nagpadanom ita arabi Parbangon nagtaon na mapanagpadanaw, bakit? Kunak man no saan ka arumwar ita? Rumwarak no parbangon. Ara ko panakman nga rod lakay. Apay, di ka mailiw kanya. Kayat ko pa'y timaturog, Gina. Anya ka matin, Pedring. Sapay ka digdigos ko. Nagbangloak. Yak pa'y masango ita, bakit? No bigatun. Anya? Ipabigat mo ba'y laang? Maturog takit din, bakit? Makabanog da ita pampanunutan. Uy, naglangto ka kasinsin Rosana. Ha? Apay ibagam anaglang tuak kasinsin Victor. Masibsibugan ka ngamin, iso analang to ka. Anya ti kayat mo asawan kasinsin Victor. Amang ano dandani nagbunga dagiti mula, akanayon amapadpadanuman. Ay na di ka maawatan kasinsin. Anya amula asasawam dita. Ha? Awan! Lipatam latan di imbagakan ka. Ni mo't Pedring ti tataulan ti asaw, bakay? Wen nga rod lakay. Sa dinungay ti papanan na katrabi una yan. Nay, agturong mo't iti daya apas ti paraangan. Nalabit amapanmanan ijay talon na lakay. Basta awakken kwa na. Tarinabi mapan ijay taltalon na. Di na nga rod kanu kaya ti mainitan. Iso arabi amapan ijay talon na. Naidumduma mo ti panagtrabaho ni Pedring iti talon na. Rabi ama panagtrabaho. Kin kanayon nga ibaga na nga agpadanaw. Wen nga rod lakay. Kanayon na apadanuman dagiti mula na. Ay na, mailiwak manin ken karusanang. Ay na, di nakarot arakupan iti nairot ang Pedring. Saan ka makaangas? Ay na, mailiwak nga ron ken kan Rosana. Oray siya. Mailiwak miten kan ka, Pedring.
Ay no, ay ayatan ka talaga, Rosana. Ay, ayatan ka man, Pedring. I love you, Rosana. I love you too, Pedring. Aha. Adda nagkarasa kasi tisan unay nga tayo, Rosana. Ay na, ang mga nood at tao, Pedring. Adda ka di tao dita. Ay, pusa mo't lagayam, Rosana. Ay, kunak lakit din no adamang sisiim kadata, Pedring. Ay, awan ti umay atao dito, uy. Kaputa rabii unayan, Rosana. Nay, mayat ti sasagawi siwam di ti parangan pare Victor. Wala, pare Pedring. Nagapuam ngay. Ay kat ije balay pare. Inakman gumatang iti naima sa sidain may. Tay bulalo ti gatangem. Tapno napig sa titumeng mungag padanom, pare Pedring. Mangan ka itiado. Tane, naglawa pa ije padpadano, ma'am. Nay, jak kursunada ti panag-iisam mo pare Victor. Oy. Di mo kumaikan diti sa balay kay papanan ti panagisam ko, pare Pedring, ha? Kaslada kayat mo nga ibaga kanya ka. Awan. Kat, kano ka nga agapit iti mulam? Ay, kwa. Mabayag pa pare. Ay, kunak no mabiitan. Takanayon mo't nga minti pa nagpadanom mo. Ay katagbungad ang tulata. Ano madanon pare? Sige. Panawan ka pa tayo nagman gumatang agpaiso iti bulalaw asidain mi kini bakit kaw? Ay na. Di mo unay ti mangan Pedring. Kas ka lang mabisbisinan. Nagimas nga rod ti mangan bakit? Ay na. Nagrawat ka mat amangan. Ngam ape akas la kumutkutong ka na kay. Agsarming ka, takitam day tamatam. Nagdadakkel ang dagiti eyebags mo. Naglitem pa yan ti aglawlaw ti matam. Tila madlaw mo mait bakit? Uy, Pedring, gadan samot ang sakit mo. Anya kumangay ti sakit kaw, Gina. Ingka kiti agpa-check up. Sabali at talaga tilangam. Di kan tumat ngamin matmaturog, takanayon kalatan ng agpadpadan umiji talon mo. Awan, ti sakit ko. Wano? Agar-aramat kamutan iti droga. Iso ako mutkutong ka. Anya laki din ni bakit? Tila madlaw mo. Sa anak nga gar-aramat iti maiparit a droga. Ala, ituloy mo kidin ti mangan. Sana dayta ti pagsarsaritaan ta. Pedring. Apay Rosana, naglitay ka mait. Imbis kumaan na ragsak ka, ta nagkita tamanin diti kataltalunan. Kwa. Apay, at ka di ibagam kanyak, Rosana? Napatagtibag akan ka, Pedring. Naskan apanawa mo ni Gina nga asawam. Katdatan ti agdan na. Anya ti kahit mo asawan, Rosana? Agdadagsanak, Pedring. Tuwan abulan asa anak sa nga ili. Anya? Juan, Pedring. Masikugak. Ay, saan? Sana mabalain? Ay, dakkel ariribog ti mapasamak no kasta, Rosana. No di mo sungbatan ti sikug ko. Siyak amis mo ti mapan ije balayo. Kat agnaedak matan ijay. Anya? Apay ngayon may kadidi balay. Kan apay day ta nagdakkel abag nga imat mo, Rosana. Agnaedak kun dito balayo, Gina. Anya ti kahit mo asawan. Naskan asungbatan ni Pedring ti sikug ko. Anya? Masikog ka? Kat ni Pedring ti amaray ta sikog mo? Rosana? Wan, Gina. Adda relasyon mi kini Pedring nga asawam. Anya? Kasano anapasamak dayta? Hey! Papantay tabunin mo, Gina! Ay, pangasay! Ay, di nagtagbatan ba kahit? Awanan ka itibain, Pedring. Sabali mat gayam ti padpadano, ma'am. Niyamat gayam Rosana ti pinadpadano, ma'am. Ay, pakawanan nakpakay! Ay, nailawan kami lang! Sikati ayatay! Nailaw ang tarupam. Tagtag numalpasan ti amin.
Saan, Gina? Ay, pakawanin na kaon. Ay, diyan kon ulit ang tinaramit ko, bakit? Talaga di mo maulit inaramid mo. Gapot ang makisinak matankan ka, Pedring! Anya, di mo ko maramidan tayo takanyak. Urnusin ta ti amin. Ay, ayatan ka. Ay, di na ko mapampalawan. Bakit? Papas kaitan nga agpadanom. Tagawid akmatan ni jay lugar mi. Ulbod! Kan man nga lilaw ka alalaki! Ay, saan? Ay, di na ko maparawan. Sikat ay ayatan. Ay, pagkawalan na. Gina, bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Anya Laki din! Lakay, umay ka agmeriendan. Naluton ti hot cake. Naimas daytoy, tainikak iti vanilya, pangpaimas. Sana ka mabisen. Agmerienda ka pa sakbay arumwar ka. Anya akalakit din aya. Sana nga ron na mabisen. Papanamaya, Di talang. Masikuranak dito'y balay. Iswarom warak. ramanampay nga ro ti hot cake ko Inlutuan ka pa Sana nga ron na mabisen. Sige, rumwara ka. Ay na, nalpas mo't lang ti panaglabak. Tarararay, tararan, tan 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 tan. Hello? Ha? Abalayan, Mariette. Wait. Nay, si kamot gayam, abalayan Dalton. Ay, apay, abalayan. Anya ka diti bagam kanya. Ay, aguray ka abalayan. Ay, umay ka, umunig ta. Tadalin nutok a hot cake. Agmerienda tapay. Tamabisinak ngamin na naglaba. Ay, nagpudaw ang dagiti lopo na. Nagsiksimot na balayan. Oo, anya pa'y lang aramita mabalayan. Umunagtan di balay. Nagpudaw ang talopong mabalayan. Anya lakit din aya. Tati legs ko pa ay tinakita mo't. Ala, umunagtakit din di balay. Abalayan. Sige, nakatimpla ko niti chocolate drink mo, abalayan. Sige, agmeriendatan. Abalayan, Mariette. Alaik man ti cellphone number mo. O sige, mabalin ba't lata? Tagabalayan tamat. Itad ko Ay, mabitlaang. Adtaw ti cellphone ko, abalayan, Mariette. Ipunbok mo ti number mo. Sige, mutoy. Ay na, naglamuyutin ti ima na. 09, 110, 0. Oh, adita. Na-phone book ko na balayan. Abalayan. Mabalin ka din nga umay kanto sa rungkaran. Ha? Sarungkaran na? O sige, apikit din na saan. O alang nga rutan, rama namon tahat cake ko. Amok ang magustuhan. Ay, uway na. Naimas. Magusto ak launay. Ay na, nakaim-imas abalayan. Nanang, nakita ka nagkapo dito balay ti katuganga ka lalaki. Kat,
Anya ko mati-madi iti dayta. Jak mat imbaga amadi nanang. Ngam damagak laang mat tanaga po nga rod ditoy. Awan, di magaslaang. Iso a pinagmeriendak iti hot cake. Kasta gayam. Wen, anak. Ay, amom ka di. Kasla na in love kanyak ni abalayan. Ay sus! Anya day ta asasawin nyo, nanang. Ay, takasanumat ngamin asana main love kanyak ay kat sexy ak pailang. Ay, anya lakit din aya, nanang. Tila sasawin nyo. Wen gayam, nanang. Imayak, taumay ko man ipaawir ni baby. Tay nak iti tsindaan. Inak gumatang iti gatas kan diaper na. Ay, awan na. Awan parikot. Total, awan mat papanakita. O di sige, agawira kiti apo. Dalton, anya jay nakuna kanyak ni Rufa akaaruba ni abalayan Mariet. Anya timbaga na. Rimwer ka kano iji balay na. Anya ti inaramid mo iji balay ni abalayan Mariet. Ha? Ay, napanak laeng mat nakikape. Nakikape? Apay, nasken ka di amapan ka makikape ijay kat nagado ak kape dito'y balay. Kahit dakas aya. Anya laki din aya. Nakaskas daaw nga men, Dalton. Tamasapol nga iji balay ni abalayan Mariet ti pagkapiam. Gagangay tagabalayan Agkin numusta. Anya kalaki din aya. Masapol ka di pa'y nga inka kumustaan ni abalayan. Idin to tano ar-arigan kat agiin na sidag tayo laang. Nga oray, medyo adayo labas si tibalay na. Kitwain, ti agabalayan agkin kinumusta. Anya kalaki din aya. Mada, tin na ko ni di karayan. Barang adda maalak alamais. Isupay asidain. Nakaturog matgayam ti apo ta abalayan. Wen abalayan. Na. Anyan tilangan ni abalayan. Nagkiting laonay ti short pan na. Sakat fitted pa ti t-shirt na. Na feeling balasang. Oo, apayakit kita anak, abalayan. Abalayan. Saan ka di amabalen nga agpantalon ka? Wano agpalda ka iti atid dog? Ha, abalayan? Apay, ada ka di problema iti suot ko. Kasla ka hostess. Ay na, amo, mabalayan. No adan ka iti sexy apamagi. Saan ka nga agbayin na mangi-display iti kinasexyem? Angam no bilbilan ka. Sa kanto agsuot iti kastoy. Ay, day tanti madiakitan. Gapo ka dita bilbilanak, iso akas tati ibagbagam abalayan. Saan na balayan? Saan ka kadi amabaen? Abakbakatan kan. Ngam kastapay laang ti panagbadbadom. Feeling balasang kapay laang. Kasi tinakuna kabalayan. No sexy ka. Saan ka nga agbayin amang i-display iti pambagim? Ngam no bilbilan ka. Kan nagdadakal tagurong mo. Sakit uratan pa'y. Talaga nakababain. Pasagidan nakadi, abalayan. Ay, ano pala yan? Ngumibagbagak lang, tipod no. Agyaman iti panangawir mo iti anak ko, nanang. Katap na damat gunggunayo anagawir. Inggatangan kayo iti gatas siyo. Ay na. Yan niya lakit din, aya, Tricia. Naskan ka di pa'y dayta. Wen ananang, tagatas dayjay apang papigsa iti tulang. Bakit kayon? Iso akasapulan nyo dayta. Why, excuse me, Tricia. Sanak pa'y bakat. Nagsiksiyak to pa'y.
Wanan, basta inuman yun to. Makatulong dayta kada kayo. Ay, sige, anak. Kitagyaman ako, unay. Ay na, adadaman na pumintas sa nuuminumak itikas na agatas. Abalayan. Umay kaik ka ni Tilamais. Wow, ay na. Ay, nagimasanday ta nga ipaksiw, abalayan. Uwan abalayan. Wala, umay kapay, abalayan. Tagmerienda kapay. Adahat cake ko. Uwan abalayan. Agsubli ak inton madamdama ta umay ko ramanan tahat cake mo. Ta inak pay agsukat ta agat karayanak. Kasto ka di? O sige. Ay agdi ko siyak biit abalayan. Ket agsubli ak betla ditoy. Taramanak ti hot cake mo. Ay. Papadamla kay, tanagdegos ka pay. Nakapulas ka pay iti pangruar. Sakat, nagbanglo ka pay. Papanamaya, Di ka lang. malangarod, agmerienda ka pay. Adalinotok a hot cake. Ninayunak pa iti tubog ti carrots. Tapno adda sustansya na. Kan adapay kape di ta abarakaw. Ay, innakaw na. Na. Di na pinagan ano ti hot cake ko? Di naman lari namanan, sakbay arimwar. Ha! Makapainsulto! Sige, abalayan, Dalton. Mangan kalata iti hot cake ko. Nananamday ta. Ta sinursuro kak basit iti pangpananam. Ay, uwain abalayan Mariet. Uray jak pa hinaramanan. Nyam amukon anaimas. O sige, ramadamuan na balayan. Sige man. Ay, naimas. Naimas sa balayan. Magustuhan ka. Ha? Ay, magustuhan na. Ay, uway na. Ay, magustuhan ti hot cake mo, abalayan. Abalayan. Mabalin ka di rumwarta siya paminsan. Rumuarta? As in date? Uwan. Awan mo't siguro dakas na taga-balayan tamay. Ako? O sige, awan mo't parikot. Ay, itan Ay, rumwartan. Intan agdate. Isa na balay ta nakapula siya kaon. O sige, ituloy mo nga ron tag merienda, tinak agpalas. Orayan nakbit, tabalayan. Ay, wow! Anyan! Ay nakakini-kini amagmag na nabalayan. Ay, inlaba ka talagan kenkwana. O anya, abalayan. Napintasa ka di matlang. Wow! Ay nagpintas ka balayan. Nagimas ti hot cake mo. Kayat kaw. Ay nagimas na talaga ti hot cake mo balayan. Ay inibos ko na. Okay lang. Ola, intang arutan. Rumuartan. Ay una balayan. Ay na. Balayan. Nagpintas ka. Nagsiksi ka pa ya balayan. Oh. Anya lakit din aya, abalayan.
Ay na, nagadukat nga ipagpagkamon. Arumartakit din. Takayat kumati agpag na pag na. Sige, ay na, intan, balayan. Amom ka di tinasaukan niyak ti kaaruba ti inam, Tricia. Ha? Anya ka di dayta, nanang? Kanayon ka nung agpaspasiksay kan nila kay ko. Ha? Kasta tinako na kanyak ti kaaruba ni nanang mo. Kan amom ka di pa iti kunana. Nganya, nanang. Nakita na kano arimwada adwa iti balay ni nanang mo. Ha? Sino ti kadwa ni nanang arimwara iti balay na? Nilakay ko. Ha? Amom ka di, Tricia. Sabali nga ben, ti madlaw ko kan nitatang yukat. Kanayon nga agpagwapaw. Kasta ka di, nanang? Ha! Sabali ti agparparik na kanyak, Tricia. Sabali at talaga ti atap ko. Ay na, nagmayat nito ya parke abalayan. Ay, makabang arti angin. Nagmayat ti angin nga agdiso iti pingping ko. Ha? Wanyag paisaw. Nagmayata balayan. May nariknak ti angin na kas lamang agkadagiti pingping ko. May ay na, nagmaya abalayan. Ay na. Nakakitim na balayan. Ay na. Agkaksan. Ay na, nagmayat at alaga. Abalayan. Nakakitim kamatan. Akasla. Or-orayam niya. At mga gakan ka. Rik-rik na aklang ti angin akas lamang agakan niya kabalayan. Wow! Ay na. Agkaksamot na balayan. Umay ka balayan. Mapantamatan iti day tsaya banda. Kaya't ko ti agpag na iti kasabsabungan. Ay na, nagpintas ijoy. Anya ti kunam? Tricia? Lakay, dananang ko kantatang mo. Rimwarda ka no adwa. Adda nakakita ka dakwada, arimwarda adwa iti balay ni nanang. Nakuyog da ka no. Kayat mo asawain. Napansin ko ni tatang ko ni nanang mo. Kasta nga rod. Kahit papananda ka na. Diyak mo At hapon ni nanang mo, nga adda relasyon lagi ti duha. Anya? Wen, Jerry lakay. Ala. Ay, pudno nga ta. Ay, anya laki din nagijay adwa. Ano pudno man nga da relasyon da? No awan, saan ka di arumbang laeng akadwada ni nanang mo? Alaman? Di tay agi papan iti sa balay. Gaputan nagkuyog da. Pinkin tayo pa'y nga umuna. No pudno, no saan. Tricia. Abom ka day. Anak karagrag sa kak unay. Gaputa si katikadwak ang nagpasyar diti parke. Ura siya, kabalayan. Naragsakak mat. Agyaman akmat, tadaka kadkadwak. Naragragsak nga bin, no adda kadwak nga pagna. Abalayan. Apay, abalayan. Perperengenak matan. Nagpintas ka nga, men. Isiksi ka pa. Kan naimas pa iti hatkik mo. Nga impamirindam kanyak. Anya kalakit din ay abalayan. Dinak man rabakan iti kasta. Kandi nakman perperengan na kasta. Si kakit di mo. Abalayan. Mm-hmm. Nakapimpintas ka. Siksi ka pa.
Kan naimas pa iti hatkik mo. Ay na, ay makakatawakan ka pala yan. Sige, agawitan. Sana bale, nag-enjoy kita. Mabalin ka day. Nga aglayon tapay iti palay mo apalayan. Tailutuan nakman iti hotcake. O sige, mabalin lata, abalayan. Ay, nagima siya talaga ti hotcake mo abalayan. Ay, paggugustok launay, ay paboritaw. Sige laang abalayan. Mangan kalata. Ay, uwain abalayan. No mabalin ko bakit? Dito yakon balay mo ngagnaid. Anya. Anya kalakit din aya abalayan. No anya laditan ti sasawam. Ay, uwain abalayan. Ngamin kat... Ngamin? Nga anya? Ngamin kat... Nailabakan ka na balayan. Ha! Ay, anya kalakit din aya abalayan. No anya laditan ti sasawam. Oo, ada tao. Ay, mabit lang tayo nakitaan abalayan. Adda ka dito'y amang mangan iti hot cake ni abalayan. Idento tati hot cake ko, kat di mo pa'y pagan-ano aramanan, Dalton! Aha! Nan? Sige man, ramanak man dito hot cake ni abalayan no naimas. Nan, ramanak man. Pe! Saan mo ta naimas? Adda pa'y raman na napaek. Idinto tati hotcake ko, kat nasustansya ti ikabkabil ko araman na. Ngam di mo pa'y pagan-ano aramanan. Ngam day ta napait hotcake, kanom? Kwa, ilyang, ay, intan, agawitan. Apay, Dalton, naimimas ka di ti hotcake ni abalayan, Mariet, ngam ti hotcake ko. Ha? Kwa, Sumongbat ka! ay, kwa ngamin, ilyang. Kat si kamot abalayan, Mariet. Ha? Apay, na-inlove ka ka di iti asawak? Tagkuyog kayo pa'y arumwar? Kat dakdak kayo pa'y? Siguro! Napan kayo pa'y nag-hotel, anya! Sumongbat ka! Di ka guli maklatan! Ay, sana pudno tayo ta. Sana pudnaw, ilyang. Ay, intan, agawitan. Ha? Si kapay nga abalayan ko ti bang lipot kanyak, Mariet? Apay adi ka bang sapol iti padam abalo, apakpakanam iti hot cake mo, anapaeng? Apay pay lang ati asawak? Ha? Mangibabain kayo! Ala, risutin tayo dahito aparikaw. Tadi kay kit nakababain. Sige, nanang, agsaw kayo. Adda ka ti relasyon nyo kani Tatang Dalton? Awa, nanak ko. Sangwak latamat ano kasta nga umay jay balay ko. Kanaklunak, anak ko yung kami arimwar. Ngam napan kami laang nagpagnapag na jay parke. Awan relasyon mi. Kit si kamot tatang, apay sinukon mo ni Nanang Maray. Kit nagdate kayo akas ko na ti kaaruba na. Kwa, aklo nagtipod now. Sakbay na. Ipakawanindak ko ma. Pudnaw, gusto akin na abalayan Mariet. Oh, makitam? Ha! Remuar ti kinapudno. Apay Dalton, anya ti adda ka ni abalayan nga awan kanyak. Siksi nga min na abalayan. Kan nadalo si Tibagina. Saan anadulpat akit kitain. Kanayon pa'y anak kaisam. Saan nakaskin ka? Adi ka pa'y agdigdigos. Agat tabako ka kanayon. Ha! Uray na ilabak kinabalayan. Tawan relasyon may. Nagkuyog kami lang nga nagpasyar.
Day talaeng. Jak to pa'y inagkan niya oray kaya't ko kumangagkan. Nagsakitan. Nanang, nangagyumuti ko na ni tatang. Awan relasyon da, kani abalayan niyaw. Ay, sorry, abalayan ilyang. Jaka mo, ana in love gayam kanyak ti asawam. Tapara kanyak. Awan ti madi, akay papanan, ti panagkuyog mi. Sorry. Ay, ibasol ko day tao ipakawanin dak. Ngam saanin na maulit. Tapno awanin ti gulaw. Saanin na maulit pay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ditoy drama tayaw, Anya Laki Din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki Din! Kastoy nga men, kukumbare. Siyak, agtrabaho no kayat ko. Saan no saan? Nay, apayan ako nam dayta pare. Wala, ngamin, baknang ni bagit ko. Iso ti kabaknangan na di lugar da. Nyo. Ah, Podno ti bagbagak, baknang ni bagit ko. Tapno mo yaw, ti tatang ni bagit ko, sigaw da mayor di lugar da. Oh, anya, Podno ti bagbagak, baknang ni bagit ko, kunak tumay. Anak takes mayor ko naman. ay ket na saya at ano kasta pare? Kahit ni bagat mo ngayon pare. Ada ka di mabalinda iti biyag. Ay, kwa. No ni bakit ko, awan, nakurapay dalaan. Aggargar din dalaang ije lugar da. Iso ti indakkel ni bakit ko. Iso nga ammo na matlaang ti aggar din. Anya, ay, awan ang arot no kasta. Ni bagat ko, kit agtrabaho man no saan, ayos lang. Ngamin, baknang. Anya? oh. Unay matanday di agayam mo, lakay. Wen nga rod. Tunggal agiinom kami kalpasan ti panagtrabaho mi. Isulat ti ibagbagana. Ulit-ulitin na. Makarengreng pa din. Anya? Tunggal ag istorya, ni bakit na ti ibagbagana, baknang kano, oray saan kano agtrabaho, ayos laang. Ay, una yan. Ay nasapay damagan naman, no baknang ka kano. Ha? Kat, anya ngay timbagam. Ay kat imbagak aasaan. Nakurapay kalaan kunak a. Ay, katun baknang manwan no saan tinakaikamangam, saan anasken amapan mo ibagbaga iti kaadwan, saan anasaya at tikas di nga ugali, lakay. Bayan na kuma, asabali ata o ti mga mo. Katuan mo't a. Ay na, no apay matakas jay ni George a. Di la mabain amang ibagbagay tikas jay. Sapay adu kami nga giinom no ibagbaga na. Kas taunay ti panangiday dayaw na, kinibakit na. Uray siya nga rod. Maumak iti kasjay nga istoryan, George. Wen nga rod, isulasang ka sa una. Unay matandi kasjay apa nang idaydayaw na iti kinabaknang ni bakit na. Nasken pa'y aya nga iwaragawag na iti kaadwan. Dahita nga rod kahit, dagiti babak ng tupay. Di da agsao iti kasta. Di da ibaga abak ng da. Ngam ni George ay na, makaumamit. Amon pare, no kasjay nga aginong tayo. Makasipsipatak man kan ko na. Ha? Wen, panagsasauna pa'y lang kat maas asara kon. Panagkunak ngamin, iso ngay bagbaga na dayay. Gaputa ti panagkita na kada tao kat nakurapay lang. Ay, husto ka pare tomboy. Husto ka iti dayta nga imbagam. Anya ko maaga po nga ibagbaga na kada tayo abaknang ni bakit na. Baknang ni bakit na. Baknang ni bakit na. Ay sus, apo aya. Ikumkumpara na kadagiti asawayo. Kas di lang dayay. Mapwisitak iti kastonay. Talaga at tapisag dayjay no masurunak. Na, naguyong kan pare.
Ay, itaban pa'y nga adda ka dito sa gwana ti balayo nga kapkapi George. Apay, awan trabaho mita. Wen tata, sana kami na nagtrabaho. Kasta ka day, ay ketun na, agin na nakamait. Mabanog mo ti bagi ng runa no construction ti trabaho. Ay, sa anak ka nabanog, tata. Talaga asa anak laan na pan nagtrabaho. Ha? Agtrabaho akman, wen no saan, ayos lang. Ngamin, baknang ni bakit ko. Anya? Putno ti bagbagak, tata. Baknang ni bakit ko, kunak to mate. Kinapudno na, ex-mayor ti tatang ni bakit ko. Ay, kasta ka day. Wan, tata. Isu akada kami nga gagayam. Siyaklaan, tinakaasawa, iti baknang. Ngamin, pasigmit apur ti asawa da. Anya? Anya? Agawid kayo pa ilangi di probinsya, bakit? Wen lakay, itugot ko dagiti ubing. Agbakasyon kami man. Ah, ay katuan ah. Ay ngam, kano kayo nga agsubli no bilang, bakit? Kalpasan ti do alawas lakay. Tapno ma-enjoy mi mo't ati pa nagbakasyon mi. Sige. Ay ngam na, pasensyakan bakit? Ta sa anak pa ila makaumay kada kayo. Saan pa imot ngamin analpas ti balay nga aramidan mi? Ayos laang lakay. Hustukit di Tapno isupay amat gadam. Aniya, kasta ti ibagbaga ti gayam nila kay mo, kankwana. Wan ka no nanang. Iso mati ibagbaga ni Ben. Tunggal uminom da ka no kalpasan ti panagtrabaho da. Iso ka no ti ibagbaga na. Abak nang kano ni bakit na. Unay matan ti kasta a tao, kat uray man no baknang. Wano iso ti kabaknangan. Naskan ka di pa'y nga ibaga na kadagiti katrabahuan na. Day tangarod nanang. Kat ti pagsaksakitan tinakam ni Ben. Ibagbaga ka no day J. A. George. Apur kami kano nga asawa ti gagayam na. Aniyan? Kat nubak nang tinakaikamangan na. Apay-pay lang araw nga agpakpakarigat ang makitang tangdan iti construction. Ngarod ngam gagangay day jay nanang. Talaga anapangas day J. A. George. Sipud pa'y. Pangas na amin apangas. Wen gayam pare, madamag ko man. Jay baby aputot mo, breastfeed ka dito jay? Ha? Ay, jay burida ko? Ay, uwan pare. Breastfeed day jay. Ah, kasta ka day. Apay na damag mo pare. Awan, nadamag ko lang pare. Ay, kaasimot ang arap ni bakit mo, no kasta? Ha? Apay ko makaasi. Kat saan mo? Ay na, nagrigat ti agpa-breastfeed pare. Ado tinakaibaga kanya kitikas na. Da kami nga men, kat saan a breastfeed, jay putot ko pare. Pare, nagngina ti gatas ita. Oh. May salaalata kat umabot iti sangaribo. Ay, oray man no aribo pare. Saan kami ngagparikaut? Nga men, baknang di bakit ko. Anya laki din pare. Anya? Ay, kaasi kayo talaga pare. Piman kayo pare. Pare. Nagalas talaga ti ugali day J. A. George. Ha? Kasta timbaga anakan ka? Wen pare tomboy. Kunak lagi din no apay asal salud-suden, no apay a breastfeed jay putot ko. Gayam, uyawon na. Di mo pa'y lalinif in right. Marwam, unay daytan apa nang idayo iti asawa. Nasken pa'y nga aguyaw. Wen nga rod.
Nuapay mo't ngamin nga adda ti tattao akas ken kuana. Addan tulat taal daw day a George. Bayan tayon pare, mauman to mat siguro. Kasano ama uma? Kat tunggal adda pagguurnungan tayo. Kat iso ti bagbagana. Ha, makauma, makarangrang, salbag kiti. Anyangay nanang, ipatuloy tayo na ito'y balay. Wan anak ko, adda mo ti umdas ama usar. Adda mo tinaurnong ti kabsat mo ang naglaklakwan na itinatang. Ay kat nasaya at ano kas na nanang. Kat asino nga'y ti agtrabaho dito'y balay no bilang laang. Dayta nga ron ti parikot ko. Awang gayam, no nga'y daben ti ayabam anak ko. Ha? No nalbas lakot ti aramidin da ijay syudad. Wan nga paisoan niya. Sige nanang, awagak to inton malam. Ibagak nga isuda ti umay agtrabaho. Wan, tapno saan tayo nga agbirok iti sabali nga agtrabaho. Ay, wen gayam. Total, nalpas tayo mo't iti trabaho tayo ditoy. Amangan no kaya't yu ti sumurot kanya kay jay probinsya. Ha? Anya ti marami di jay probinsya, pare. Balay mo't lang pare. Balay da bakit? Ay katun na pare. Mayatak iti dayta. Pagpasyaran tayo mutlang. Sanak pa'y mutlang napnapan ijay abandakot. Manunga ti pordiya tayo nung bilang lang. Amangan ki di mo no duwagasot lang, tiag malang. Unay ka mo't pare. Saan mo't No mano ti tangdan tayo ditoy, isumot lay jay Ay kahit nasayat ano kasta. Un gayam. Naimbag man ta may patarimaan da di balay da. Kahit nakunamot iti agar din lang ti pagkukwartaan da, pare. Huwan pare, natsambaan da mo tinangina a presyo. Nakaornong dagiti kakabsat ni bakit ko. Kastaya. Ay, piman mo ti garden ti trabaho na niya. Tsamba-tsamba lang. Ay kahit tala, makiumaya ka na kayo. Makitak mamay ti balay da bakit mo. No, bak nang damot lang, akas kin ni bakit ko. Ha? Anya, mapan kamot iyan da ben, George. Wen man data, padasik mamut ti mapanijayan da. Itag man, no niya mo ti adda iti asawa ni Ben. No bak nang damot lang, akas kin ni bakit ko. Ha? Kasla naglastog ni pare bin na mga ibagbaga. Amapan kami kano ijay kahit. Ipatuloy ka no, dagiti babayaw na di balay da. Ha? Kita, man no saan amabitin ti budget da? Anya ti kayat mo asawag? Ti kayat ko asawan, kasla saan amaklon ni Ben. Akada kami nga gagayam. Siyak lang, tinakaasawa iti baknang. Nga main, amin dagiti asawa da. Pur! Anya! Adayta, adata yun dito, ikukumparay. Adayo ka di pa'y tipagnaon tayo. Di talaang bangir, di ka matanagan. San unay nga adayo ti pagnaan tayo? Pare, naglawa mo tin na ito agarding. Ha? Uwan pare, naglawa talaga. Kat amin da kita, kukwa dagiti babayaw ko. Anya, kukwa dagiti babayaw mo, unam. Pare, agang angaw kan samay. Ay saan pare? Pudno ti pagbaga. Manipod dito'y nagtakderan tayo aging gaijay. Makitam dito itudodok ijay. No sa dino ti pagpatinggaan ti matam, kukwada amin. Anya? Saan matapan ang ilastog Ay ngam nalawa mat at idagada. Ken kas makita mait. Ado dagiti mula kayo. Iso asaandan nga gastos iti kayo nga iaramid tayo iti balayda. Ngamin, sobra pa ina ito'y mula no bilang laeng. Ay na, apaw, bak nang magayam ni baka mo paray. Ay, sana bak nang pare? Eksakto laeng.
lapagaro ko na baknang gayam ni bakit mo pare. Nako na ngamin anak ko rapay da. Gayam iniktarya ti gardin da. Kas itinako na kitay pare, saan da abaknang? Eksakto laeng. Da bakit mon samot ti kabaknangan dito lugar da pare. Ha? Ay, ikaw. Saan met? Makuna lang nga da mabalinda. Gaputa naglalawa ti dagada. Kan saan lang amay sa no dua diso. Kan may sa, iniktarya madlaan ti taltalunan da kahit. Anya? Wen pare, iso ama siguradok, no agsubli tayo iya syudad, at libre abagas tayo. Nasingputi na kaikamangak pare, saan anaimot? Awan makunak. Baknang da, ngem saan da apangas. Pare. Ay na, naimbag man ta si Murot ka, pare George. Uwain kumaray. Imayak, nalpas mi mutan niya trabaho mi ije syudad. Aganos ka laang dito'y ayan mi ha. Talaga abuhay probinsya ti biag mi dito'y. Ayos lang kumaray. Si kakid di mat. Kinapod no na. Magustuak ti biag yun dito eh. Ha? Uwain kumaray. Ngamin, at damot gayam mabalin nyo iti biag. Naglawa mo't gayam ti gardin niya, maray. Kun manumot nga iktarya ti dagayaw. Wen pare, kinapudno na, dito'y lugar mi. Da kami ti kalawaan iti daga dito'y. Kasta ka day. Ay na, nagswerte mo ito ni paring Ben. Tanay ikamang dito'y. Baknang a pamilya ko naman, maray. Kat, baknang mo ni bakit mo, saan ka di? Ha? Iso ka numaday tati kanayon mo nga ibaga kadaben. Ha? Ay, uwain. Baknang ni bakit ka? Sa bali ti baknang yaw, kumaray. Ni bakit ka? Ti dagada. Jay lang nagsaadan ti balayda. Anya? Ay, pumasyar tay tuman mo't ijay, pare. Tapno makita mi mo't ti adda kinabaknang da. Ay, sana yun, kumaray. Nakababain unay kada kayo. Iso asaanan, kumaray. Ay na, mababainak ka talaga kada pare, Ben. Kun Carla, pare tumboy. Ha? Tabay. Anya kumangay ti pagbainam. Ay, mababainak. Gaputa kanayon ko idi nga ibaga apurda. Saan mo't gayam? Isuda mo't gayam ti talaga abaknang. Katuan mo't ngamin. Baknang da. Ngam saan da na paramag akaskan ka. Paray. Awan lakit. Baknang ni bakit ko. Baknang ni bakit ko. Daytak tisang kaibagam. Di ka lang mabain. Oh, anya nga ito. Sikati may babay. Ay, uwin nga rin. Mababainak ka talaga. Saan ngamin anasaya at tinaparamag, pare? Ibagbagam nga anak ti ex-mayor ni bakit mo? Sakit jay ama na gayam anagbalin a mayor kat kurakot. Ay, una yun. Nakaamom iti dayta? Ay na, nabayagan nga mo, pare. Diyak lang amin agtagtagarikat. Ngam ita nga imbagam dayta. Ibagak matan. Saan anasaya at dayta nga aramid mo? Baknang manwon no nakurapay ta asawa. Saan arumbang nga iwaragawag? Nakababayin. Naimbag kumamit no nagbanlugan da timbak ng da. Saan mo't? Ta nagtaod lang iti kinakurakot. Pare, Ben. O pare, apeng agsensen na ay kamay. Ada ko maha, kaya't kung ibagakin ka, pare. Anya day ta pare, ibagamon. Kuha, pare. Pasensya kay kuman ka dagitin na isaw-sawang ko, hindi kada kayo. Nang runakin ka, pare.
Ha? Naglablabasak iti panagsasaw. Tinagibasit ko ni bakit mo. Ti nakaikamangam. Ngamita, siya ti mababay ni ti kastaunay. Ay, saan mo't gaya makimagudwa ti adda kinabaknang da bakit ko. Iti asawang pare. Pare, awan day jay. Saan mo na pampanunutan day jay, pare? Pasensya ka na talaga pare. Pagbababawiyak day jay nga inaramid ko. Wen pare, awan day jay ko naktumat. Tinapatag, kat naamiris mo, amadi ti aramidam. Iso asaan anasaya at ti agoy uyaw, pare. Nangruna no saan mo ngam mo jay tao. Tigat ko asawan, ti uyawam anak ko rabay. Kat di mo mat mo gayam, nga iso ti milyonaryo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Ay, nagganas! Anya tinagganas asasawam iraw. Ay, kwa, awan, ara, bakit? Adayay, bagak, kat awan. Na, katno kay bagbagam tinagganas. Ay sinalbag kalaklakayan. Anya lakit din ne, bakit? Ikamanan iti sabali kay papanan jim bagak. Sursurando ka, kaskala na asinan apaltat. Na, anya kasla na asinan apaltat asasawam. Talaga mag, kaskala na asinan apaltat, di ka makaid na. Ti kayat mo, ag sursur kalatan. Sa dino aya ti papanam. Mapanak agkuliglig. Mapanak ag kulkuliglig. Hoy, irong abarra irong. Ha? Maduktalak laeng at dababaem. Ka iti muscle kaw. Anya? Papanam irong, rabein, rumwar ka pailaan. Mapanak agkuliglig, ara, bakit? Ay laklakayan, ag kuliglig kay ti rabeay. Tasan na pudot. Ang damat silaw di kuliglig ko. Bigat aldaw kun rabi ka mapan ag kulkuliglig. Di ka pa yun agin ina na. Apay ko mga ginanaakit nagganas di kuliglig. Anya, nagganas ti mapan ag kuliglig kunam. Ati kaya ko sawan, nagganas ti mapan ag kuliglig. Nang rona no at damak ang mal mo at tukak. Anya? Wen, nagdadakkel ti tukak digital talon. Barbasan pa at tukak. Ay laklakayan, at daayamot barbasan at tukak. Ada. Awan! Ada. Awan! Ada ko naklangaroten. Ay di mo man ipapilit ti kayat mo si kairaw. At daayamot barbasan at tukak. Diyak pa'y nakakita. Sika ti saan pa nakakikita? Hangam no sakit. Nakakita kon. Anya? Ada pa ito kak ngagtagoob. Anya? At daayamot ag tagoob at tukak. Ada. Awan! Ada nga ron. Awan! Basta ada ko naklangarodan. Sige man nga raw. Ipakita man kanyak day tagtagoob at tukak. Ay, kwa. Saan na mabalin? Tapay asaan ang mabalin ngay? Saan nga agtagob day dya tukak? No adda sa bali ang makakita kan kwa na. Anya? Dat lagday jay. Siyakla ti pagpakitaan na. Anya? Ay laklakayan. Ay dito yung rabaw ti kuliglig ko ti pagidaan ta. Labi-dabi. Di kan samot nagdigos, labi-dabi, nagbangsit ka. Ay, nalipatak ti nagdigos. Ay, naglibasak namin ni Jabalay mi. Amumatan ti ugali ni Arang asawa. Nagtutbrush ka? Idi kalman. Anya, idi pa'y kalman ang nagtutbrush ka? Ew!
Apay ang nagsardeng ka anag na, pilo, lakay. Shh! Di mo pigsante ag sa umila ba kaet? Apay aya. Idepam dito flashlight mo. Apay nga idapa ka. Basta idepam dito flashlight mo. Sige. Idapa kun Anyat sirsiripom aya, lakay. Apay, di mo makita day takuliglig ni tatang. Apay day takuliglig ni tatang mo? Nagkapoy kan Mila. Kita man na yung baga. Ay. Nag-happy trip damatan. Kuliglig pa'y tinagluganan da. Anya? Anya ti kayat mo, tatang? Kape, gatas, wenno tsaa? Di ko magatas, pilo anak ko. Ay, kitwa na, tatang. Mila bakit? Apay, pilo? Agtimpla ka iti gatas para kini tatang. Sige. 1. Urahin yung jay gatas, tatang. Aggatas kayo pa'y nga umuna, sakbay nga agawid kayo jay balay. 1 pilo. Ay, nabannog ka na pan nagkuliglig iti rabi. Mas dawak ang amin kada kayo, tatang. Rabii kayo amapan agkuliglig, para bangon matin no agawid kayo. Naglawa nga minyo kulkuliglig, anak ko. Iswa ay na nabannogak. Adto yan tigatas mo, tatang. Mangyaman akmila. Ala, agigop ka iti gatas, tatang. Tapno saan kay amadray. Anya amadray asasawam di tapilo. Ay, kwa. Awan, tatang. Lipatin yun di imbagak. Nay, nagpapukis ka mat-ara. Irong lakay. Ay, saan kalagaya man nagpapukis? Nagpakolor ka pa itibok mo. Irong lakay. Saan kala nagpakolor itibok? Nagpapedicure ka pa Irong lakay. Saan la pedicure? Nagpamanicure ka pa Irong lakay. Naka-make up ka pa tinaposkal. Irong lakay. Kas kala naka-make up ababoy. Kas kalamang luklukaw. Apay, babuyak aya. Si Kamet, di kala marabakan. Saan aga po tanalukmagak kat babuyakawn. Ha? May mayaten analukmagak ngamtay kasla nagungar asumbay tilangan Anya? Napimpintasak metlaeng ngamjay sumbay tilangan babaay. Anya laki din ni Ara. Sabali man ang titurong ti saritaan. Apay ngay, huway pari balkot. Kasla aburido ka pari Irong. Anya nga minaya tinapasamak. Kasla, ada mo ni Ara sikretok. Anya? Ay magasanganak iti panagsasaw na pari. Ay, mga nuam muna meten nga dakulkuligligam iti rabi pari Irong. Imposible, pare. Sikakan siya klati makamo nga da chicks ko. Sapay nagpintas ita ni bakit mau pari Irong. Karuprupanan ni Aramina nga artista iti tibay. Numagna, agyakayak ti patong na. Kasla alipugpog ti panagkinikinina. Kasla balasang akapuros no umisam pari Irong. Anya? Pasaray ipangato na pa'y adye paldana no agistorya. Anya? Ay, rumwara kon bakit? Ay katrumor kalata alakay. Mapana kon Mapan kalata alakay. Lukata mo tiri daw. Ay katlukatam lata alakay. Ha? Na. Inusubumot ng tibadom. Ay, salimuutin na. Iso nga inikat ko tibadok. Malarumor kan anya pelater aramidem. Ay, kwa. Ay, sanak sa narumwar. Ay, kunak manod na papanam. Ay, narumwar ka kidain. Saan matkit diyan napatag ti papanak? Nakitam lang ti ka, di mon kaya ti rumwar. Sana ko narumwar. Agin narakot palangin ngagpatpatnag. Ay, manjak. Anya? Ay, narumwar kan. Ang mga nuor-urayin na kanjay kasi narak mau. Iya?
Apay adi ka matagtagari, labi-dabi. Kasla nga minen, ada mo ni ara nga asawa, labi-dabi. Anyangay day tanga amo na, labi-dabi. Amang ano amo na nga da relasyon ta. Very good no kasta, labi-dabi. Apay anak ko na very good. No agsina kayo kini ara nga asawam, datanton ti agden na. Ha? Nagganas, pari Irong. Anya tinaganas pari balkot. Nagsiksigayam ni bakit mo nagpasiksi? Anya? Limabas itay dito'y paraangan. Uray lagbati ti ayamuom ti bangbanglo na dito'y paraangak. Paggagartumam san ti asawa ka. Saan, mate? Amukbat nga asawam? Nagturungan ti asawa pare. Nagturong mat di tadaya, pari Irong. Mapan nga taay di bangkagyaw. Anya taramidan na ibangkag ninghay. Awan pa'y matbo nga dagiti natang me. Amang ano adala na patag nga ramidan na Pumanas siyar mat da bakbaketan. Sika nga, pari Irong. Napan kakadimanin nagkuligleg. Ay, kwa pare. Amok Kanayon mo ako ligligan di kataltalunan ni Labidabs mo. Apay, papanam. Nakiting ta short mo. Ay, nagparparang pa'y day ta nangisit a pingping mo. Di talaang irong lakay. Anyat araramida mi jay daya. Ay, nangibagakan ka, amap-mapanak ijay daya. Ada nakakita kan ka. Amap-mapan kay jay daya. Ay, kanapanak mo't nag-relax alakay. Anya, mapan kag relax. Hindi ka bangkagan. Wan alakay, saan lang amapan ag-relax ti aramidak ijay bangkag. No di kat mapanak pa'y ag-work-out. Anya nga, ag-work-out. Agtugaw, agidda. Anya? Parirong, asino ti sapsapulam? Ni bakit ko ngay pare, nakitam ka di. Kasla nakita kita nagpadaya. Anya? Surutem lata ijay daya Amangan mo adda ijay ni Ara nga asawa ang pari Irong. Ay, anya nga itiramida na ijay daya. Diyaka mo Nagpintas mo ta nakita kita nagpadaya. Nagpuskol ti make up na. Ay, naksapulan ti asawak. Mga noda sa baling araramida na. Ay. Ay, kunakat nga da ka dito'y bangkag. Kasino ti Rorayem? Basta agawid kan, di naksurutan dito'y iraw. Sino nga ro ti Rorayem dito'y? Ay nagbangbanglo. Nagpapintas ka pa'y. Or-orayak, jay mga rado kanya. Kanya? Mga rado kan ka kunam. Wan, irong. No adda kulkuligligam. Addamit or-orayak ang mga rado kanya. Ay saan? Agawid tan. Ay saan na mabalain? Apay, si kalaang ayat makabaal. Ay saan? Di mo aramidan day ta. Ay kuay, pakawanan na kon. Madi kayat kumit nga raw nga da mga rado kanya. Ti amom nga takot jak among nga da babaem. Unfair ano kasta irong. Si kalangan tagragragsak. Siyak mo ta. Ay, pakawanan na kon. Bakit? Sinahon di babaik. Ay, basta di ka agpapaarado iti sa bali. Ay, yakayat. Anya? Ay, pangaasim. Pakawanan na kon. Ay, agsingsing peta kon. Bakit? Ay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Insurat ni Isagani Yalong Bulyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.